Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakasi Students Union West Khasi Hills hakas ngining kong jong katayo. Kalalet banikundu bat IT ru ek jingtho shu Deputy Commissioner ka West Khasi Hills halol ka jingtmu ka Sarkar Assam ban chna surok hakit han langpi lingba ka shnong nongdron nongma nongmauleng nongdoram. U President ka KSU West Khasi Hills District Unit Usamla John Fisher nongsiang ulaong ba ka KSU ka benpaw ka jingsngo kya shibun halor ka jingyai beteng ka Assam banwan ra ek scheme bat ki project ba pher wat lahap deng kejingate basua ban pentri kam ya kinu ki scheme niki project haki jaka kaput de ban yo ya kejing menjur na baro arteli ki jela ula ongru ba ka KSU ka ban pau kejing persya ka bajur de ketika jingle ka Sarkar Assam phlam kejing menjur jong ki pat ba kumta ka KSU dalile ka namailat ya ketika jing thmu ka Assam barada ka Assam kan le don bor ka KSU ru kan pen i da ka bor kumta ka KSU ka lagentu yu UDC ban shimkhia ban tuklar mardor kenang ban lait na kinu ki jerwat Tena kalian ke isi Western District mentah kasih lawan ikut UDC jong Western District bani keren lot ini kebenta jadi kita jingku jong ka Sarkar Assam masih nak surau tiap langpi nak sinong Somarang Kerter haban ya kiwi sinong lembaki nong drone para nongma maulin nong soram kiwi te kumangi tiap beros kata nakalang ka Sarkar Assam ban Meghalaya ladang apa yang kejengnya pun buat kini ka langpi ka hawa box countries ndre hidup mentang kana Sarkar berarti di jela kimpala ban penbeng ting i kini kejeng le jong Sarkar Assam ban sinang ting surok kalong kejeng penken tiga ain ka status ko kumbala penbeng ba kinu ki naklang ki Sarkar arti di jela ki ban swab sinang kini project iban yo kejeng itu ne kay NOC nakanu ka jela baki haban sina te kani kejeng le jong Sarkar Assam sinang ting surok la penken tiga status ko karena kalian jongiru abang itip ikuni so persajur kini jitu jong ka Sarkar Assam nomor ku mengitip ba ka suka jalaru ba menteri ka skim JJM hongkia po langpi na kalian Sarkar Assam ka persange na kini ki project jong Sarkar jala nomor kini ki baro kilong kijing penken katkum ka jingte sirkular kalong ba berarti ki jala kim de ban penwit ya kini project ka jong central scheme re kini ki jingle jong ka Sarkar Assam kalong penken itu ka sekolah te nakaliang ka seng entah kasih ni yang persiapan ngin nom sya dari yakte ka project jong ka Sarkar Assam masih nanti surat bat lada ka Sarkar Assam ketemu ban sina bat kale donbor nakaliang jongi haban pen ibor ban ngil haban mi syakmat war ban penpra ya ketika surat ni ya kini kita jong ka Assam kebuan rak ban ngin thang iki mesin ki bak temu ban sinan mar kani ka long ka jing ken bat ka jing pucuk sir ya ki pai bang te mar hakik si terwiterik kilawan da ki sipai banwan penibor tenang ni sikmat nak leng jongiru ngin yang skam bangin nong ngin persya ngin nama ila dalile am ya kan project